Yes, ibihe byiza shuti mukunzi wacu wowe ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye ariko nyaboneka nyemerera ureba ahantu handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agizweho cyane cyane mu bijyanye na politike n'umutekano cyane cyane hano mu karere k'ibiyaga bigari ngira ngo abaho twari tumenyeranye yaba kuri The Rise ndetse no kuri Hot News twongeye kugenda tugaruka gatanu kuri gatanu ku munsi w'ejo ku itariki 19 nibwo haje kugenda hajya hanze kopi y'amasezerano. Aya masezerano yasinywe hagati y'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 aho benshi baje kugenda bayavugaho rumwe ndetse abandi ntibayavugeho rumwe dore ko benshi bari mu rujijo rwo kuvuga ngo M23 ese izabasha kuba yagenda iva mu bice yagiye yifata. Ibi nibyo tugiye kugenda twinjiramo dusesengura dore ko hagati y'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa AFC batangiye kugenda bajyana nyuma y'amasezerano rero ubwumvikane bwongeye guhita butangira noneho kugenda bwerekana ko ibi by'aya masezerano nyaboneka birasinywa ariko gushyirwa mu bikorwa bizagenda bigorana bitewe na bimwe mu bimenyetso tugiye kugenda dusesengura gatanu kuri gatanu bitewe nuko nyamuneka ubu umwuka mubi wongeye guhita unavuka hagati y'impande zombi yaba ubu hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'ubuyobozi bwa AFC bitewe n'ibyo tugenda tugarukaho bije kugenda bijya hanze byerekana yuko nyaboneka aya masezerano bigoranye cyane ko yashyirwa mu bikorwa kandi bikaba bigaragaza yuko umutwe wa M23 ugomba kuva mu bice wagiye ufata hagashyirwaho abayobozi b'umutwe cyangwa se ba leta ya Kinshasa nk'uko tubisanga mu masezerano. Nyaboneka rero nyemerera twinjirane hano mu masezerano tugende tuyasesengura gatanu kuri gatanu ariko nyaboneka urebe n'ahantu handitse ijambo subscribe ugende urikandaho ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho hano kuri iyi channel. Ahagana ejo ku isaha y'isa saba yari ku munsi wo kwa gatandatu cyangwa se umunsi w'abadive nk'uko basanzwe bawizihiza ku isabato ku isaha y'isa saba nibwo haje kugenda hajya hanze iyi myanzuro y'aya masezerano. Aya masezerano yasinyiwe mu gihugu cya Qatar. N'amasezerano yazaga yemeza yuko hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo n'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bisinya amasezerano y'amahoro aho Kinshasa yari ihagarariwe na Sumbu Sita Mambu intumwa nkuru ya Perezida Felix Tshisekedi naho AFC cyangwa se M23 yari ihagarariwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo Benjamin Mbonimpa. Ibi ngibi bikimara kujya hanze kandi Qatar nayo nk'umuhuza bikorwa mukuru yavuze ko aya mahame arimo cyangwa se aya masezerano asinywe arimo ingingo nyinshi kandi zizatanga umutekano urambye ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abantu bitwikiraga umutaka wo kuba bajya kuba bateza umutekano muke hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bakaba bagenda bakumirwa bitewe n'imyanzuro yaje kugenda isohoka hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri aya masezerano tugiye kugenda atugaruko gatanu kuri gatanu. Ingingo irimo ikomeye cyane rero ni ingingo abantu benshi bari kugenda bibaza se iyi ngingo izashyirwa mu bikorwa cyangwa se izagenda igorana. Ni ingingo igera ku mwanya wa gatanu. Iyi ngingo rero ikaba ari imwe mu mahame agize aya masezerano y'impande zombi. Impande zombi yabwo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'uruhande rwa AFC zombi zemeye ko isubizwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu ari inkingi y'ingenzi y'amasezerano y'amahoro hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ngubwo byumvikane yuko mu bice byose M23 yafashe yaba Goma yaba za Bukavu yemwe na za Masisi zose
zigomba gusubizwa mu maboko ya leta. Ubwo bihita byumvikana cyangwa se birira yikiri kuri bantu bagenda bibaza se mu bice M23 yagiye ifata hazaba hayoborwa nande. Ibi bigahita bishyiraho itafari y'uko ubutegetsi bw'Kinshasa aribwo buzaba bugenda buhayobora nk'uko bigaragara ndetse biri no mu masezerano, kuko nimba bavuze ngo ubutegetsi bwa leta kuko AFC bino bice yagiye ifata ntabwo ari leta, ni inyeshyamba zafashe uyu mujyi wa Goma ndetse zino Kivu zose bagiye bafata nk'uko musanzwe mubizi. Ariko nimba bavuze ngo ubutegetsi bwa leta, aya mahame kugira ngo ashyirwe mu bikorwa buzaba ari bwo buyoboye. Byumvikana yuko Kinshasa yarushije yakinye ikarita yayo neza, kuko yaba bimwe mu bivugwa yuko uyu mutwe wa AFC waba ufite sapoti, izi sapoti zizagenda zivaho bwongere bugaruke buyobore bya bice AFC cyangwa se M23 yari yarafashe. Ubwo bye Goma isubiye mu maboko ya leta ya Kinshasa ndetse n'ibindi bice byose uyu mutwe wa M23 wagendaga uyobora. Mu gihe ariko aya masezerano yashyirwa mu bikorwa, kuko nyaboneka nituza kugenda tugaruka, aya masezerano yaje kugenda azamo kidobya ndetse no kutumvikana yaba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aho tugiye kugenda tugaruka ku byo leta yaje kugenda itangaza nyuma y'isinywa ry'aya masezerano. Nyaboneka ntujye kure, twebwe icyo tubereho ni ukugenda tukugezaho byinshi cyane. Inyandiko rero ikubiyemo aya mahame iragira iti aya masezerano azasobanura uburyo ibyiciro by'ingengabihe y'icyo gikorwa kizasubizwaho ubutegetsi bwa leta ya Kongo Kinshasa. Ni ukuvuga ngo bihaye iminsi 10 uhereye ku itariki ya 19 hakaba hazongera kuba bakongera bagaterana hakareba uburyo aya masezerano yagenda ashyirwa mu bikorwa, kugira ngo harebe yuko hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyaboneka amahoro yakongera akagenda ataha cyangwa se agaruka, dore ko n'impunzi zaje kugenda zivugwaho, dore ko impunzi nyinshi z'abakongomani zaje kugenda zishimira aya mahame, ariko ubona ko aya masezerano nyaboneka akirimo kwe. Abantu benshi bibaza ati se AFC cyangwa se M23 iremera kugenda irekura ibi bice yagiye ifata, kuko biri automatically Kisekedi yamaze kugenda batsinda mu bijyanye na diplomasi, kuko bararekura ibi bice. Nubwo nawe yari yavuze ko atazigera aganira n'uyu mutwe wa M23, ariko akaba yaraganiriye nawo, ariko bigaragara ko ikarita yayikinye neza, kuko AFC nimba bavuga ko ibice byose yari yaragiye ifata biraza kuba bigenda bigarukamo ubutegetsi bw'Kinshasa. Byumvikane yuko AFC yamaze gushyira hasi ibirwanisho cyane cyane mu bice yagiye ifata. Ubwo igiba gigiye gukurikira, ese leta ya Kinshasa yo iraza kuba yemera gushyira mu bikorwa ibyo yemeye? Aribyo tugiye kugenda tugaruka, kuko haje no kugenda bivugwa ko hagomba guhita harekurwa ifungwa za AFC zaje kugenda zifatwa biri automatically. Leta ikaba yamaze no kugenda ibyemera yuko izagenda ibirekura, ariko nyaboneka mu bituzanya ahangaha ari nabyo tugira ngo tuze kugenda dutindaho. Nyaboneka munyemerere tugende twinjiramo ndani nyuma yuko aya masezerano aje kugenda asinywa. Umuvugizi wa leta ya Kongo Kinshasa, uwo nta wundi ni Patrick Mayaya, yagize byinshi agenda atangaza, ari nabyo byaje kugenda bituma abantu benshi bagenda bibaza isi aya masezerano nyaboneka araza kuba agenda ashyirwa mu ngiro. Ari nabyo tugiye kugenda twibandaho. Nyaboneka ngira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze hano, ureba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikanda, ubundi tubane 5 kuri 5 hano mu makuru yacu. Nyuma yuko aya masezerano aje kugenda asinywa, haje kugerageza cyangwa haje kumvikanaho kutavugwa rumwe hagati ya leta ya Kinshasa. Umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Mayaya yavuze ko aya masezerano y'Idoha azirikana imirongo itukura ntarengwa. Kinshasa ikaba igomba guhita ngo itegeka ibice, nkuko yabicishije ku rukuta rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Patrick Mayaya yavuze ko AFC cyangwa se M23
izahita iva mu bice byose yafashe, ndetse ikagenda inava mu butegetsi, ikagenda inakurwaho bamwe mu basirikare ndetse na bamwe mu bapolisi yari yaragiye itraininga. Ngira ngo nyaboneka murumva yuko ibi biragoranye, ari nabyo biri gutuma abantu benshi bagenda banibaza se aya masezerano leta y'Kinshasa iri tayari kuyashyira mu bikorwa, cyangwa se AFC turaza kuba twongera kugenda tubona indi ntambara ikomeye cyane. Patrick Muyaya yatangaje ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa X ko ibi byagezweho uyu munsi bifungura inzira yerekeza ku masezerano rusange y'amahoro izagerwaho mu minsi iri imbere, igamije kurangiza mu buryo burambuye intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyuma yo kugenda itangazwa ibingibi, umukuru wa AFC Bertrand Bisimwa yavuze ko aya mahame mu buryo ateganywa harimo gusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'iki gihugu, ntibivuze kuvana ingabo, ahubwo bivuze uburyo bwo guha ubushobozi leta igashobora kuzuza inshingano zayo ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho ruzingiye noneho sasa. Leta ya Kinshasa iravuga iti ingabo cyane cyane biciye mu muvugizi yaje kugenda atangaza Patrick Muyaya, avuga ati ingabo abapolisi bose mu bice bya AFC yagiye ifata bazagenda bahava. Ariko Bertrand Bisimwa we akavuga ati kusubiza ubushobozi ndetse n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa mu bice byose AFC yagiye ifata ntago bivuze yuko ingabo zacu zizagenda ziva ahangaha. Nanone umuntu agahita yibaza ngo ese ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa buzaza kugenda buyobora mu bice AFC yagiye iyo ifata mu gihe abasirikare n'abapolisi bazaba barimo batazaba ari ababo? Ngira ngo murumva yuko aya masezerano agowe yuko yagenda ashyirwa mu bikorwa, ari nabyo natwe tugenda tuvuga ati reka tubihigiye, kuko nyaboneka aya masezerano nimba ari uku nguku bayasinye harimo kwiyerurusa cyane yuko bitazagenda bishyirwa mu bikorwa, kubera yuko biragoye cyane ko leta ya Kinshasa yabiyobora za Goma, ariko abasirikare n'abapolisi bayobora cyangwa se bashinzwe gushyira mu bikorwa aya masezerano no kubahiriza ndetse no kurinda umutekano w'aba baturage batuye muri iyi mijyi AFC yagiye ifata, bose mu gihe baba ari abo uyu mutwe nyine bashinja cyane cyane. Ariko byaboneka icyiza cyo muri ibi biganiro nuko bavuze ko ironda bwoko ryagenda ricika hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Iki ni ikibazo kandi kireba buri gihugu, ariko ni ingenzi cyane ko leta igenzura ubutaka bwayo bwose, kuko ibi bituma habaho umutekano, ituze n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abaturage bose ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu niko Bertrand Bisimwa yakomeje kugenda abitangaza. Gusa Belosi yavuze ko bizwi ko hari intambara ndetse ko uko ibintu bimeze bisaba ko habaho ibiganiro, gukomeza kuganira muri ibyo biganiro, ko kudacogora kugira ngo hagerwe ku masezerano mu bwishi arambuye yuzuye kandi adaheze, kugira ngo impande zombi zibashe kuba zagenda zishyira mu bikorwa iby'aya masezerano yagiye abera aha i Doha muri Katari. Ku kinyamakuru BBC rero nacyo cyagize byinshi kigenda gitangaza kuri aya masezerano, cyavuze ko impande zombi ziyemeze gushyira mu bikorwa aka kanya ibiteganywa muri aya mahame nyuma yo kuyashyiraho umukono, ndetse bitarenze ku itariki ya 29 z'uku ukwezi. Ako kanya kandi nizimara kubahiriza ibiri muri aya mahame, impande zombi ziyemeje gutangira ibiganiro bitaziguye, hagamije gutangira ibiganiro ku masezerano y'amahoro bitarenze ku itariki ya 8 Kanama umwaka wa 2025. Ibyo biganiro bizaba biri mu rwego rw'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo yasinywe ku itariki ya 27 Kamena z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka i Washington mu gihugu cya Amerika. Ibi kandi bikaba biteganyijwe ko nyuma ya Doha Perezida
Kisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame bazahura i Washington bagashyiraho umukono ku masezerano rusange y'amahoro. Aya masezerano y'amahoro ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bayashyizeho umukono muri Kamena uyu mwaka, ashingiye ahanini ku ngingo zijyanye no guhagarika imirwano no kutavogera ubusugire bw'ibihugu byombi, guhagarika kuvana ingabo mu bikorwa ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zakomezaga kugenda zirega ko zatewe n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse no kurindura umutwe no kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika na Demokarasi bw'igihugu cy'u Rwanda ukorera mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Muri aya masezerano kandi u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo byahamije ko gushyiraho ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahangaha i Doha, ari nayo yaje kugenda ashyirwaho umukono ku munsi w'ejo. Umuntu akahita yibaza ngo ese ibi birashyirwa mu bikorwa? Nicyo tubereyeho, natwe tuzaba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Nta kindi rero nyaboneka wowe usabwa, nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba ahantu handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu.